Biyag ti tao. Manang Leslie. Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sumrak ka man pay. Agyaman manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kinabil na ka? Saan matkit di? Nga magkakasakit man na nasarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Diyala ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Iso nga gabrodak man langan. Anya? Tulungan nak man na makabrod manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas si kati adda trabaho na. Ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabrod. Pag-abrodam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapang ngadeng mo. Uwan manang, iso tulungan na ko ma. O sige, asikaswam nga roden ti papeles mo nga agabrod, Jenny. Ay, jak la masangot agaw a Virginia eh. Adama niya balayan. Isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tadyak masangaw. Sige nga rod nanang. Adamo trabaho ka ngamin, Jenny. Diyak maasikaso dagiti anak ta. Sige. Ninanang ko laangan ti pangibatsyak kadagiti anak ta, mani. Malalala. Naimbag ka ni nanang mo tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny bakit? Pasensya ka niti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga la siguro ti pan nakabamban mo ko day, Jay. Pakawanan nak, bakit? Ala, lipatan mo day, Jay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta, Uwan, inal daw to apasyarak ida. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Tano adaman di mo nagustuhan, anay pakpakitakan ka. Di mo kuman balunan ni Jabron. Awan kanyak dagi jay nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo ngay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kinimanang mo, timang itulod kan ka ije airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumakan ka ije airport, di da pa'y mo't maaramid. Ay, maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambar day ta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala, bay antayaw. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabahom ita, nakaw. Naladaw ka mo't nagreeng. Jack sumrek. Nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rekrek na aginanaka pa'y nga raw. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniformem iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usarelan. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako nasumrek? Anya, ni, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko nanang. Agtagibalayak lang Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumra ka. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubeng, ipag. Adada ije silid. Mabiit laang tayabak ina bayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Awirak dagitan nak mi. Ipamaysak ti mga sikaso kadagitan nak mi itikabsat mo, ipag. Anya? Bagaam di asawa manay. Adakan ka dagiti anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Uwan, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kung kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga ramidan day ta.
Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan yaw, awan, abalayan. Naibusan timpawit ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jakmut amo dayandan. Andadan sa ijay likod ti balay. Ay, pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mo't dagiti apo ko ta. Nagdudungrid da. Kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jakmut mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw nagkukutong da. Nakusim da nga raw. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso ti mangbambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi na pala yan. Jak amo, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumi-kumak. Kanawan metlat manumnumarak iti sweldo ni Jane ija abroad. Tadya anak ko mo ti pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan nagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asaan da amatartari pato anaimbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang arudan nga si kasun dagiti anak ko. Wan ading ko. Basta agan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apo kauk. Iti... Di ka pa adamit, please. Talaga mo na saan? Aguray ka. Ni ni amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saan na nanang? Ah, saanan tay? Jacket kasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailakmat. Ha? Anyat kayat mo asawan, anak kaw. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan beton ngay mawawag? Uwan nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ngampadasag manan akontakan, nanang. Hello, manang? Agyaman akta na kontak kamot laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamot agpariknan. Kwa. Busy ak ngamin, manang. Kano kang agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kung agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga asawa. Ka, dagiti anak mo ngay. Di mo ka di ka iliw ida. Agawid ak tulat ta, manang. Ken agpaw ika kumamot iti para kadagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta, manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldom dita. Ado ti paggastusak dito eh.
Pakianos yu pa'y lagastusan Sana bale, adamo trabaho manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang dagiti anak ko. O sige tani, simangputin ti amok. Bye! O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanakak. Agyaman na, Kleslay. Ay naimbaglakit din, tada ka at tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw kan nasingpet ka nga may anak ka. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Nga maping agsangsangit ka. Saan da ka pagawitin dagiti pada ka Pilipino dito Nakautang ak ngamin kadakwada, manang. Agpagpakasiyak. Pawitan bang man iti pagbayad ko iti utang ko dito Anya? Apay, mano ti utang mo dito ha? Kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, nanang. Pakawanan dak ko Tawak lang mo ta makaramid iti sana may parbeng. Ay, Jenny. Aguray ka. Limok magkakadilaan. Wanuan niya. Masikugak, nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya? Pagkawanan dak ko nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmat ngamin tinakirelasyon na kijay. Anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot mat na nako. Pagkawanan dak ko mananang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusen tayo tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anan. Tanakikabit mo dyan anak yaw. Nagpasikugpay. Ha? Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenny, abalayan. Nagsinadan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasaw. Tauray mo't ni mani nga anak mo, kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga ay babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasol abalayan. Ay, ladingita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenny. Tagdamot tan anak na iti sabali a lalaki. Manang, noy kanak pa iti may sagundaway. Agabrodak manan. Tulungan nak ko Ay, pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga agabron. Saan ko alin niya tag business, manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't no nakasanggir kami latan kan kamanang. Kayat ko ngamin nga isaganaan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan ko nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan.
Wenno saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanam ading ko. Wen manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayo manan. Wen, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan kan. Wen manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabrod ka ko naman Una nang. Nagpatulong ka ni San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin taggastos para iti panag-abroad ko. Ay, kasta ay ka nasaya at ngarod Tapnusan laday tagbalbalyo daw kan agbababay tar aramidam. Grocery ak mampay sa akto agawid. Tapno makain na agmatan. Jenny? Ha? Manny? Aping adda ka dito Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Una yan napan nakairan ranana? Uwan nga rod. Day off ko ita. Ure siyak. Rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery ti masapsapul ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko man, Jenny, Nakabaso lang iti kalabaskan ka. Ang nabayagan asininar, di babaik. Pakawanan nakmat, Manny. Nakabaso lakmat kan ka. Ngamin, nagsapulak iti sabali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka magtan, Manny. Jenny, ornusan ta nga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sabali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit dinasan. Ay-ayatan ka pailaan aging gaita. Ay-ayatan ka mat, Manny. Ay na, maragsakan kami para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayo ng ti kinaragsakyaw. Si Kamanay, di kan agbababae, Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, Uwan, nanang. Nasaya at maitamay may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi day ta. Uwan, nang. Kat diyo ko mga rudbaybay andag iti anak mi, Anusan nyo ida atari patuan? Anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Miling? Ay kauwan Day talagayam. Apukok dagitan nay, baybay akit idan. Biyag di tao. Lakay, bumangon ka ditan. Aldawan, nakaluto akon iti pagarmusanan. Masakit ta bagak bakit. Marigatan na ka bumangon. Anya? Ni, apa yan nga? Ay, tsaka mo. Nangrugya si makit iti parbangon. Pati sikit ko kung nagsakit. Anya? Banog ko lang siguro dahito Nagtanga na nagtrabaho. Ala, umay katatulungan ka, bumangon. Day, papanam, Alma. Inak ijay talon nanang. Ay, di asawam ngay. Adda ijay balay nasakit ti sikat na. Anya, karkalpas na laan naggurigaw, nasakit matisikat nan. Huwag nga ron, makapasuron, makauma. Ay, di ka agsaw iti kasta, anak ko. Kasano ajak masuron, ket tunggal ag sakit, siyak ti mapasubo ang mga ramid kadagiti trabaho na ijay talon. Makauma matikas to'y. Ay, aganos ka, anak ko.
Anusam, ta asawam ka nga rod. Ay, makauman. Managsakit mo't dayjeng asawak. Awan labasit ag sakit. Sa inton kwan, saanen ang makatrabaho. Kat siyak matin ti mapasupong ag trabaho. Ay, talaga kasta Anusam tanay. Managsakit mo't nga rod di asawam. Nagkutom mo nga men. Agbabawi ak anak ki asawa iti managsakit nga asawa. No amok lakas niya jak ko manak ki asawa kan kwanay di. Anya? Naglakakaptan ti sakit da at tao. Ay, anusam mo taagin bag kumutla siguro. Para makita no pagpatinggaan ti anos ko. O sige, mapanakon ijay talon. Tani, aldawon. Agluto ak tumanen no madamdama. Ay, siyak aminen. Trabaho aminen. Ha, surun kon. Di kan mapan iti talon bakit? Siyak ti mapan. Agbati kan dito balay. Ne, apay. Naimbag kan aya. Saanen anasakit ti abaga kan sikat mo? Saanen? Iso ang makatrabaho ak manen. Alang nga rod taglabaak. Naurnong manen ti malabaan. Ne, api ngay, aguyag ka matanlino. Nga rod, narbisa na kiti kalman. Iti talon kat aguya kang matan. Sigurado, aggurigur kan tumanen. Basta naguyag kan, gurigur ti sumaruno dita. Aging bagat mo't lang. Naglaka ka amakapkaptan iti panatang. Sapay no sumro ti angkit mo. Di ka manen makatrabahon. Pasensya ka na. Nga maging bagat mo't lang. Mukhang mabawi ka anak asawa kanyak bakit? Ngamin managsakitak. Awan imbagbaga ka kasta. Nga marikrik na. Ha? Di mo lakayat nga ipadlaw kanyak. Nga amok-amaw bumakan kanyak nga asawa. Ulit at kagkid daw iti pasensya. Tsak matpagayatan ti kastoy kasasaad ko. Malala, maturog ka nga rudan, tapno makainanakan. Sika ngay. Abay, di ka pa'y maturog. Tsak pa'y makaturog. Ag cellphone nakpay. Kapangalaak ititurog ko. Sige nga Rod, umuna ako na maturog bakit. Good night bakit. Sige, tainak pa'y agpariir ijerwar. Maturog kan. Hello? Hello, Alma. Panyangay. Kumusta? Hindi na namagikan ka. Ada ka di matlanam na makuno awan. Kwa? Amumat nga ada asawa, Leonardo. Agpadatang ada asawa na. Ada mo't asawa. Isunalag na nagsina kami. Saan kami pa nagsina iti asawa? Sinahang mo na. Kanya pa ilang ararangitan. Tas sumurot kang kanyak. Awan mo tanak yo. Apay nga ibantay mo ti bagim iti inutil nga asawa. Ha? Panunutom ti masakbayam, Alma. Siyak ti makaipa ay tinapinta sa masakbayam. Ano ti managsakit nga asawang tinamnamahan? Awan lat amukon. Leonardo. Talo siya, ulay lakaya kon. Nasarandak lata, napiksaak. Awan sakit ko. Kasi ka lang ititin na ti managsakit nga asawang. Iswa, please. Umanugod lang iti bagbagak. Panawamon, tadatang tiyak na. Ay, panunutag pa'y anaimbag dayta, Leonardo. Apay panawam ti asawam. Amom lang aruda na managsaksakit. Panawam ki idain. Nauma ako nanang. Hakait, papanam nga rudan. Kwa, basta umadayuak. Inak sumapol iti pagtrabahoak iti sabali a lugar, nanang. Anya? Sana bali tawan mat anak mi ije manukang niyo. Ay uray pay. Nagkasar kayaw. Pagrebengam ti mga sikasuken ko ana. Taasawam ket nga road. Ay, nauma ako nanang. No kanayon nga agsakit. Anya nga itagbalin amasakbayan mi. Siyak ti agbalin akaasi. Ta siyak ti mapasubong agtrabaho ije tanon. Iso nga umadayo aklaangan. Tagsapulak iti trabaho. Diyak kabailan tagtalon. Ay saan ka pumanaw? Basta pumanawak nuko na, pumanawak. Da kayon ti makamu iti asawak.
Sina akong dagya tao. Kanda kayon tun ti mangibagakan kwa na iti ipapanaw ko. Tadyak kaya ti agpakadakan kwa na. Agyapan na ka, tapinat kang tigid daw ko, Alma. Gaputay ayatan ka, Leonardo. Aklo na ko ti ayat ng idat-daton mo. Oy, agyaman na ka, Alma. Oy, no, pinaragsak na kitigas na ngayon pagam. Akim balay iti dayto eh. Balay mo? Saan? Abangak na ito yung apartment. Kasta ka di. Nangina siguro ti abang dito eh, kanalawa. Wala. Nangina talaga. Ang mukha ba lakagastusan ti abang ko dito eh? Anya gayam ti panggadam, Leonardo? Ada negosyo? Ada. Agduduma ang negosyo. Kasta ka di. Kahit kasitin karikan ka. Agbalin ka prinsesa iti sidong ko. Saan kantong agrigat iti denak. Nasa isaya at mutlaang no ibagak da ito ikan ka. Tapno saan ka namang damnama iti anak ko, Barok? Awan mabalin ko na talaga, di na kon kayat tasawak na nang. Diyak mabalin nga ipilit ibagig. Nga oray na sakit tinaramid na. Apaya di man lang nagpakada kanyak. Ay, pasensyakan, Barok. Siya kung ti akid daw iti dispensa. Gapo iti aramid ti anak ko. Nana. Manong, agrobot kan. Tay pa-check up ka. Day, adamot gayam to'y kapsat mo, Barok. When, tanadamag ko tinaramid ti anak yo, Nana? Awanan ba inday dyan nga anak yo? Ading, di mo iraman ni nanang itiguram iti asawak. Di na nagayatan tinaramid ti anak na. Pasensya kayo, Nana. Nga maditinakam ko. Gapo iti inaramid ti anak yo. Amo na masakit to'y kabsat ko. Nga pinanawan nan. Ay, huwag nga rod. Binagbaga akpay. Hanggang talaga nga awan denggan na apang magbaga. Alamanong, intag pa check up. Tani, nakakaasikan iti kasta alangam. Ano sam nga rod ako yugan ti kabsat mo. Balasang ko. Kapilitan Nana. Tawan ba inmat ngamin di anak yo? Anawan ka pa dito'y dagusta, sweetheart. Tenak man na nagtrabaho. Okay, sweetheart. Agan-anad ka. Wen, agyaman na ka. Sige. Mainak nga rudan. Ay na. Nakasingsingpat ni Leonardo kanya. Nagganas gayam ti kastoyam yan. Nanam ay tibiyag ko iti sidong ni Leonardo. Awan na pulos ti problema dito eh. Tabastante iti taraon. Ken kumpleto ti kagawaan dito eh. Agluto lang ti aramidak dito eh. Taad ay ayaban ni Leonardo nga aglaba ken agdalos dito dagusmi. Ay na. Nagmayat gayam ti agbalin nga asawa ti bakna. Ni, adda ko siya nagsardang iti batong. Asino nga tarita? Sika, ti kadendan na ni Leonardo. Wen, madam? Awanan kay tibain! Ni, aping ang tumpa ka. Anyat basol ko kan ka. Aga-agaw kay ti asawa. Ayan ti asawak. Kaya't ko ang makasarita. Kapampanaw na laang. Nukas tangarod. Pastrakanak, taurayak asumangpat ti asawak. Agasam, nagado ti abastoyo dito'y ref ti asawak. Idinto ta ijay balay. Itlog laang kan basit a frozen ti karga ti ref mi. Hoy, babae. Balaagan ka, ha? Panawa mon ti asawak.
sakbay nga dadakas ang mapasabakan ka. Ma'am. Tapno ibagakan ka. Babaero di asawa. Agsusukat ti babae nga isang sangpet na dito'y apartment na. Nga mawan pimawot ka na kwada. Tapinaksyat ko'y damin. Ha? Isuasi ka. Rogyamon ka kimpake. Ikad kay ti gundaway mo apumanaw dito'y apartment ti asawak. Rabiin, sweetheart. Maturog kan. Kunam anagsina kayon iti asawam. Ngam saan matgayam. Idel-del-del na nga ruti pagay na kanyan. Ang musika ti love ko. Isumigla ka na yun kangawan dito'y apartment. Tagaw-awid ka iti ayan ti asawam. Sika ti ayayatek. Kasanon no idarom na ta. Di naramiden da ita. Awan ti maala na sustento kanyak may pabalod na. Leonardo, sa anak ang makaturog amang pampanunot iti sitwasyon ta. Mabutbutangak iti asawam. Kanayo na pangtaan na. Di mo ikaskaso na dya babae. Basta na ito iti tandaan nam. Sika ti ayayatek. Period. Hello? Asino daytoy? Siyak daytoy. Kinagawam iti asawa. Ha? Kasano anaalam ti cellphone number ko? Ha? Sana narumbang nga ibagakan ka. Aga-agaw. Ha? Ha? Di mo pa ilagay ang pinanawan ti asawa. Di ka sardangan. Riribukak tibiyag mo. No di mo sinaan ni Leonardo. Sardangan dak kumamutan. Sa anak ang makaturturog ka po itiar anamidan nyo. Kapumat lay taramid mo, no apay adi ka makaturturog karang ganjang. Kanawan karbangam amang ati pakanyak, iti kaya ko nga aramidan. Ha? Aga-agaw ka itasawa. Di na kan kayat ni Leonardo, ma'am. Kan adan sarita, agulimak ka! Awan bigang mo no anyaman kinagsaritaan mi. Basta ti kayat ko. Panawa mo ni Leonardo, tapno maurnusan ti amin ka na kami. Ha? Saan nga gulimak tibiyag mo, no di mo sinaan ti asawa? Riribukan ka, aging gaing ka na. Ha? Ha? Awanan. Inagdapnan. Nagpuskol mati pa nagrup-rupa day tiyay ababain. Saan lang arutin akayat ni Leonardo? Ngam ipilit nakit din ti bagina. Mga lakapaitin na po mo, sweetheart. Manja kon, Leonardo. Napsuga kon. Nagbasitikinan mo. Itaan talangam. Nagkutungkan. Awan ganas ko amangan. Sa anak ang makaturturog. Iso siguro aking mutunga. Apay aya? Jackson makaanos, Leonardo. Nasaysaya at siguro nagsinatan. Aniya? Mariribo ka na. Sa anak ang naragsak. Taad dati asawam amang riribok ka data. Isungag sinatalaangan. Saan na mabalhin? Kastalaka-laka anak ka ti panangisina mo kanya. Anay ko. Masaksakit anak, Leonardo. Di mo mas masantitakyag ko. Amog no pasan ti panagayat ko kan ka. Pinayat ka iti gusto. Sinardeng ti nagbabae. Gapukan ka. Kalpasan na. Sinanak latan nakaslawan anyaman na. Sana mabalin niya. Leonardo. No sinanak. At tatakas sa mapasamak. Hello, Nanang. Hello, anak ko. Ay, kumusta kan? Kastoy, aglalad utak, Nanang. Ha? Apay? Aginaw kan? Saan mga? Diyak amo no apay ang kastoy tirik na. Manon ang bulan na kastoya. Diyak makapangpangan, kan diyak makaturturog. Ay, agpa-check up ka, anak ko. Mabutangak, Nanang. Ang mga nada maduktala kasakit ko. Ha? Adda ngamin naarikap ko abukol iti barukong ko, Nanang. Anya?
Ay, sa dino ti ayan mo, taumayak. Kuyugan ka amapan agpa-doktor. Ibagam, no sa dino ti pangsukunak ka, anak ko. Apay nagkuyog kayo kaninanang mo. Napanan niyo. Napan kami nagpa-doktor, Leonardo. Anya. Apay, anya timpa doktor mo. Leonardo, ang sakit ko. Ha? Anya sakit. Talo a doktor tinangtaming kanya. Kat may sa timbagada sakit ko. At the breast cancer ko. Anya. Kat anya ka ti remedyo na dayta. Agpakimo ang... Anya. Nagastos dayta. Kat anya te kuno ni nanang mo. Agpaaga sa kano. Sige. Gawit ka pala di balayo. Tapno masikaso na ka na imbag inam. Bisya. Irubot mo ton, nagiti kagawam. Tayo tulod ka di balayo. Ala, anak ko. No dito'y balay ti kayat mo apag naedan. Ag naed ka laang dito'y. Pasensya kayo, nanang. Pinagawid nakmat ngaminan ni Leonardo. Makumikom ngamin iti trabaho na. Ala, nasaya at kitdi ata nag-awid kan. Saan ang maiparbagdar aramidin yaw? Agpada kayo asi aasawa. Ang kasta ti aramidin yaw. Nanang. Sinaam kit din dayja a tao. Ay, imawag ka din ni Leonardo. Saan, nanang? Manipod intulod nak dito'y lugar tayo. Jakon makontak Apolos. Nasaya at mait. Ha? Awan ka dit planom nga agawid ija balayo. Di mo kaya't agpakita ka ni Lino nga asawam. Mabain ako, nanang. Ay pagbainam. Kat nakasingsing patupay di asawam. Si uuray latakan ka iti panagsublim kan kuana. Mabainak, nanang. Hando kayat mo, kuyugan ka anak ko. Di ka agbabain. Agkid daw ka iti pamakawan. Tapatsyak ang maawat na kamaninday jay, anak. Imayak. Taumayak agkid daw iti pamakawan ken kalino. Pakawanan na ko. Dakal tinagpasulakan ka. Pagpapapawiyak tinaramit ko kan ka. Lipatan tanti na palabas. Di kag danag. Siyak ti mga sikasukan ka. Paagasan ka. Sana bale. Napigsak mo tan. Manipod impa doktor na ti kamsat ko. Si Mayatirik na. Napigsa ko na ka na yun. Isungit ha. Siyak mo tan ti mga sikasukan ka. Agyaman na. Nagsayaat ka nga asawa. Nagasataktakaskan ka tinagbalin nga asawa. Ay ayatan ka, Lino. Ay ayatan ka matunay. Biyag di tao. Naimbag nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakala nagpakita? Pasensya kan, Linda. At idug asalay sayang. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta ti kamsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wan, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo na nakiasawa ti kapsat ko? Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Anya,
Apay, anyat impatay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan kuana. Kat saanan anaagasan. Manipod nagsina da iti asawa na. Ison tinangrugyan na ang nagsakit. Kastagayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinang paadal kon kuana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kastagayam. Isungay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kastagayam. Kaya't ko ang makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo di amak. Ubingak pa'y idinaudi anakita ka. Nga malagip ko lata ti rupang. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag maagaya mananatay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadak kelakwan. Ita taadan trabaho. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inamken ka ti makagapaw. Ikan na iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid dak iti probinsya main. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kayat kayo ang makita. Madan asawa ti inam iti day di agundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad ang mami kanday di Daddy idi. Tababairo mat ni Daddy Rudy. Iso anak sina ka. Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanyak. Edi kuan, nagsakitan ni mami. Kat ison timpatay na. No amukla ko mahakas ta tinapasamak. Nagsubli ako madagos dito. Sige, tagi na naakpay. Nabannog hak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek dito yung opisina, Amara. Wen, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simang putkit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ng trabaho sa kundi pakita kanya. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha? Ala, rumbang lang agyaman kan agragsak ka na nagpakita kan ka. Amok tumatla akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga imay dito syudad. Saan? Tanaka tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y mat jay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di ingatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasakon kat adan trabaho, iso ti agnumar. Saan ang mabalin, Grace?
Agawid akon Linda. Ket agyaman ak iti panang bisita yu kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay diti balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Angem kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamin, ado tinagkurangakan ko na. Ngem aramida ti amin nakabalak. Tapno makasubalitak ko na, Linda. Jano. Ay, umayak tumanan. Tay tuludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. Pagyamanak met Jano. Anusam nga ron nga ay-aywan ni Mara. Tapatsyag, makapanunod tumadla ang dayjay. Ni, adda kayo magaya man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti inana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? Wamok lakas dyan tinapasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada, idi. Ay, dak mapilit ti bagay ngag-cellphone. Manaktak day ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan wagiin na dayo tayo. Ay, saanin ka nakan. Uray, taag biyagak met nga uray awan cellphone. Mi, nagaduman ng tibinuras ya prutas ken na tang, Uncle. Anya day ta ila ko yo. Saan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kaya't ko kumamot na makita ti anak yo. Jak mamapanawan nagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kunto nga gawid ditaw eh. Talaga? Alamang nga rodap na mamam mo may mati kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakkel na pasdet da ito. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamot pagtugawan dito'y. Urayag ti ruwar ti anak kao. Taagawid akmatla no madamdama. Ay, friend. Ano may sinasakang nga aramidan tayong tunbigan? When nga rin, friend. Kaday ti anak kao. Mara! Apay nga da kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko iji balayaw aprutas kan natan. Ala, Grace, mabantan. Mabitlaan. Sino ka din ni tata? Am-am mom? Saan? Ala, mabantan. Kat sumurutak pailakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid iti kalman. Masurunak. Imay kat din ni tatang ija ayan ti trabaho. Naimbag tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababa inti lang nga nga imay ijay. Ha, nukasta, ibain mo ti amam, Mara. Wala, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka pinadakkala kasta? Iso amabalin ka di, respetuam ti amam. Uray anyat na paspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Ha? Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie.
Auntie, apay ang pinanawan dakmatan. Kasanuag pa itan. Friend, makipaglading ka kiti napasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito, Mara. Asino day ta nakalungon alamlamayan yaw. Ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pa lang digitagsang pata sa nga ili, Jarwar. Ay, Wan Mara. Sige nga rada. Sumay kayo. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingka ang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planon, itatanatayan ni Antim. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag naenak, Grace. Anya? Apay nga eh. Diyak kaya tagtagnad ijay. Tagmay-may sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pag naedak. Anya? Kan tapno mailim mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapul nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, tadapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayon ti inam, nataymat ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmay-may sa. Amok tumatla akwarta laang ti kamat ti amak kanyak, friend. Iso apay pa'y amon. Kan makiasawa ako. Tapno sa anak nga agmay-may sa. Uncle, makadlawak Saan na nakas itisigod ti kinaragsak ti rupayo? Kasla ka na yun kayong matun analiday. Kan di kay samatan mapmapan ijay syudad. Uwan, tadya ko na mo ti pangsuruta kiti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nanti balay na. Kitjak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro nga awan patag ko kan na. Ha? Nga bekar-kararag ka o. Asa pa'y lakuma. Tamay patag na tumutla ti kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni Marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulog to ti FB account na. Tasyak ti mang kontakken kwa na, uncle. Alaman nga ron balasang ko. Kitagyaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga mo na sa tagdan na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan. Josh. Iswabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Tagnaid tani ti balay. Agasawa tamot tani ti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka itikas kan kwa na anasingpot. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan itikapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumtang tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras sudos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Angam ka tama. Tama nga no agbaak ka. Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend.
Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka na ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugko. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua adagos ti anak ta, no kaskasa na. Uwan nga rod, angam, kabaulak nga ta nga ipasngay. Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga rod agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno nasalon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulukmag dagiti singin nga anak ta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanae normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full time, mami. Kayat ko lang ti ag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Uwan nga rada. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidapay man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabannog nga eh. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsa na banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan nga eh. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta, tayo turog ko bihit. Ringan anak ta hinton panangan, tayo inanak lang bihit. Mara, agring ka, Mara. Abay, Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang. Abayan. Mabit lang tagpatulong ha. Itaray da ka ni ospital. Josh, nakarungat gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan, masakit ko na ito eh. Insartan ko tinagtumari ti agas. Tatiyam mo ko. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinibay ang tibagim. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh, iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa nga imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige. Umayak adagos dita. Bye. Awanan ti asawa, Grace. Kasano kamin ka nagiti anak ko. Anya na. Nagkasangmat nga agpaisun tinapagdang ti asawam. Anya nga eh. Awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga, aklunan tayo tinapagtang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. No, damayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matay na natay ni Josh nga anak ko. Nanang? Tapno, ada ka 2 amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klaan. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam,
Ipaabang ko di kwarto yung agi ina. Tay supaya pangalaak mo iti igatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan ti kanakak. Ay pasensya kan. Saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw. Ang kakasilid tayon kadagiti apo ko. Uray, na medyo nalawa mo iti silid ka. Sige. Tanoad daw ayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asiled to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw mo't ti panakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atin no lumasin kamin. Jack pa'y makaturog. Ag-cellphone man pa'y laang. Pangalalak iti turog ko. Ne. Adamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang manong katakda ito sino nga tada ito Hello, insan. Ni Veronda ito'y akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man, tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayam dagiti kakaduhak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon amakita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akamusan tumat to'y imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan ni Uncle Jano. Aniya. Tatang. Apay ngayon din na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang putanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man gaya man. Diyakon na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat ngamin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No kaano pa'y anamiris ko ti bindot ko. Akayat ko tagkin daw iti pamakawan ni ti amak. Kanagdadan na kami kuman ka nagiti anak ko. Ngamawan matgaya man. Tatang ko. Pakawanan ako man. Addoy dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pang tadak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asanikwana. No kasta. Adda sa nikwat ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysan na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Ginmatang iti sinukay na adaga.
Aging ka nga imado ti urnong na, kat gimatang manan itinayon ti dagana. Anya. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarob. Akas na ti kinasingpat ti amag. At-adang ang kapsutag. Gapo iti pan nakakonsensyak. Ang babawi ag. Ngam kasano amasulnitag tinagkurangag. No awan matan ti amag. Tatang ko. Biyag ti tao. Hello, Eva. Hello, Bong. No adda wayamita, agkita ta. Ha? Sige. Adda ibagakan ka, Bong. Amok amaragsakan ka. At damit ibagaking ka, Eva. Talaga? No kasta? Agpada ta nga da sorpresa na iti tunggal maysa? Eva. O sige, ibagam na sa dino ti pagsarakan ta. Kan noan niya nga oras. Okay. Denggam, te bagak no sa dino. Anya ka ti ko na nga ibagam, Bong. Sikapay ti umo nang agsao, sakbay asyak. Sikapay Bong. Madamdaman ton kanyak. Sikapay nga umo na, Eva. Sikapay nga rod. Siyak ton no madamdama. O sige, ibagamon ti ko na nga ibagam. Anya kami dayta. Sige. Pangay pilitan na. Siyak nga rod ti umo na. Ngam, sakbay na. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kang ka, Eva. Lading itik nga ibaga. Ngam, pugsatin tanti relasyon ta. Anya? Adan sa baling ay ayata, Eva. Kat umadanin ti kalay sami. Anya? Pakawanan na kuma. Jakmet siguro pakabasulan ti mga ibaga itipod no amarikrik na. Bong, apay akas kamot tanti magpagam. Ada ka di nagkurangan noon no nagbasulakan ka. Awan, Eva. Ngam natakwa-taklaktan iti bagikasaan gayam asik at ayata. Bong. Ngam, pangasim. Di ka kumagimula iti sakit tinakam kanyak. Ita, mabalin ka di amamuan. Ti kunam nga ibagam kanyak. Awan gayang, Bong. Kung kunaklain na ijay. Lipate mo. Diyan na ibagak. Pagkawanan na kumatatang. Nailaw, anak. Ay, anya nga raw. Kat adda ditan. Awatan tayo ti kinapudno, anak ko. Ay wana man na imbag ti sikug mo. Anya ngay. Kat saan mo mo't anagayatan ti amay. Di mo mo't namnamain na sinaan na ka tinakasikugkin ka. Tatang. Ala, aklo ng tigasat mo, anak ko. Narigat mo, no ipilit mo tibagim kinkwana.
no saan nakagayam ngay ayatay. Pag nakmam dayta, anak ko, amom to no sumaruno. Di ka basta agtalag iti lalaki, aging gadi na kaing kasal. Pagadalam dayta, Eva. Masya nakijigayam ko. Ay, agpas nga nga rin balasang ni Eva. At kapilitan ang akasta. Dayta nga mingkay. Kung kunana, ang pangtumang nga may. Ni, unay matdata nga pa nagsasomay jigayam kon. Agpay sumay. Limod nga ang pangdayjay. Kundi pakipot, idi ararmak. Nung nagpasikog malagayam. Anya nga ita, nakarman na. Ni, anya nga nakarma nga ibagbagamat. Kitpun may, nakarma. Gapo iti panagin imana. Amok nga nasakit, tinakam mo itigayam ko. Tabi nastad na kay di nag-aram ka kanya na. Ngam saan kumamat nga nga kasta ti ibagbagam? Ay, saan? Tinisting ko lang mo iti. Saan ko sineryoso ti panag-aram ko king kuana? Isungawan na sakit abakrang kaw. Oray binastad na. Anya? Ay, awang ngaruden na. Agsikog abalasang di kayamam. Kundi pakipot to mo iti. Anya nga ita? Linuko na laki ngaruday. Ni, anya nga dagita nga ibagbagam. Imbes nga imamagwan no, laisan tayo di gayam ko. Andi nga yan tayo kit di. Saan nga kasta? Talaga ka di nga awan plano, mamangibaga itagpaiso kan ni Bong. Anak ko, anak bunga ti panakailawan yaw. Awanan ti panggapwak ka mangipod no iti amin tatang. Uray taawan dan dito'y iti asawa na. Anak ko. Kabaila kabiyagan ti anak ko nga uray awan ama na tatang. Ay, mala. Adda amin kin ka desisyon, anak ko. Amok ang makailiwliwag kantaw. Tamakunak ang natibker ka, anak ko. Ay. Syakmat lang amin ti agbalin akaasi. No pa'y dagula kiti nagbiddotak tatang. Masapul nga agbalinak anatibkar. Para itipas nga'y kunto nga anak ko. Ay ayatan ka, Eva. Sana lapad kanyak ti kinadat anak mo. Nakasagana ka mangibilang kaspodpod nung anak ko. Basta ayatan na. Mang Danilo, ladingitak. Ngam sa anak pa anak kasagana ang makiinayat manan. Eva. Maawatan dak ko ma. Ngam no kadag ito'y. Ti anak ko tinakaisentrohan ti atensyon ko. Awan iti panunot ko ti makirelasyon manan. Di kagdanak. Maawatan ka. Ngamnopay kasta. Si uurayak lata. Urayak no kaano nga klunam ti datdaton kong ayat. Damag ko nga dan sa kanwag-araram king nga iba. Puno ka tayo. When? Ay. Kitama. Tamangan nagsikog ka manay. Ha? Ay. Sigurado mangarot na may lawan ka na. Anya? Marik na ngamin, anarakop ka kay, no may papaniti lalakay. Ay, nasakla ti boss dito opisina tayaw. Nabayagan na pinapanaw ka. Ha? Ibabayin mo ti kumpanya, ti kasta nga raramida. Awan plano ka mga klon ka ni Mang Danilo. Oh, imposible ah. Jackpot yan. Narakop kay ti lalakay ko nakmanay. Iso asigurado. Agsigog kanto manin na balasang. Ha? Imposible nga dapat lamang seryoso king gamay. Nailawan ka niti na minsan. Isa paglulukwan na kalangin na kiti lalaki. Ha? Ubiyang ka pa, iba. Di mo pa idamanda tariknam. No ad tariknam ka ni Danilo.
Apakit din nga di mo kan iti gundaway. Madlaw mat nga nasingpat. Kan nakasaga na nga mga klon iti anak mo. Jak mo, friend. Ngamno ka dagitoy. Jak pala kaya taagsao. Tanariga taagsao iti patapos ako nada. Eva, Awan pala iti panunot ko dayta. Basta ti anak ko lang ti nakaisentruan ti imatang ko. Kayat ko ngamin nga ipaayan iti napinta sa masakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto matkit di data ko nam. Ngam ulita ka. No dalakit di pakariak na iti ayat. Awan dakas na. Lukataman ang datapos Eva. Basta awan pa'y iti panunot ko dayta. Mami, inak makiayayam di tabalay da Mimi. O sige anak, agawid ka dagos ha? Wan mami, sige, mapanakon. Sige, aganad ka anak ko. Ay na, nagpardas ti panagtulid ti aldaw, anak ko. Dakulaw ti anak mau. Uwan nga rod datang. Elementaryan ti anak ko. Kahit kumusta ka mo tayo, anak ko? Okay, akmat ka datang. Kas makita yumat. Kanayon na kanaragsak, gapu iti anak ko. Nga oray mauuyaw ka? Gapu iti panaganak mo abalasang? Wen, tatang. Ti anak ko ti mangmangtad iti tibkar kanyak. Eva. Kan syempre, ti Diyos na marswa. Dakkel ngamin ti pamatik adi na kami baybayan iti anak ko. Tata Danilaw, anya ko mati maghanap mo ni Eva ngay. Kaya naganak abalasang na jay. Oh, may babayin ka lang no iso ti asawam, tata. Tay bagada si kundamano ti asawam. Professional kayo. Baro ka. Ay, ado dita, mas nasaysayat ng ni Eva. Sige Baro. Panawan ka pa. Tanda pa'y papanak. Panawan ka. Madlaw, maditinamnam na iti imbagak diyo. Jak to sardingan na dyan Eva. Taday tuyin ti kundaway ko amang balis king kwa na. Gapo iti panang busted na kanyak iday. Di mo lamaw. Ang mga nulimod nga kikita da Eva kanti amati anak na. Anya, ala, tilay bagbagamat. Nabayagan nga awan komunikasyon da. Iso nga imposible ti ibagbagam. Oo, anyat amom nga. Iso asan amakias asawa. Tay soda pa'y lagayam nga aging ganita iti sigod anubyo na. Ay, tsaka mo kanyam. Naggagat ka nga garami diti istorya. Kanapay nga ni Ibalatay at isang ka istoryam. Nasakit pa lang ay atinakam mo yung ganatata. Tapinaay na ka edi. Nasakit tinakam nga. Pulos! Pulos nga. Kitamkat baro ka pa lang aging gatata. Hang ka pa lang nakamubun niya. Gapo iti panang paay na kanyam. Iso nga nasakit tinakam mo. Oho. Pway? No taraon ko man ni Eva? Imbakbakwar ko na. Ha? Pagananok ko mangay. Para tako pakitin itilosaw. Oho. Pulos mo ita. Duraglaklakayak abaraw. Nukas ka ni Eva ti asawa. Yaks! Pulos mo ita. Ni, ag-file ka manan itilib mo kunam. Anayon ka matan nga aglib? Wine. Tanasaki manan ti tiyang ka. Ramanan na mo ti siga ko. Ado magaminan ti sakasakitin ti bagay. Ay, nagrigat ti awan katulungan na. Apay ngamin nga awan nagbayag nga karelasyon mo. Kanayon da ka nga panpanawan. Ay, yak amaw. Talaga siguro agasat ko ti mapampanawan. Sige. Tay nakasarita ti bus tayo. Kaya kaskasanaw. Ang mga nag-filak iti early retirement ko. Sige. Ay na, nasakit ti sigad ko. Ay, kasimot deta nga katrabahuak. Adumot tandag iti kinaliblibin ang awan mo tinagbayag kadakwada. Ay, sanda siguro nga naano sante kinalabid deta nga lalaki. Iso nga panawan da.
Talaga nga di ka nakiasawa nga pulos iba. Wan gayam, naragsak akon, taadaan ako nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay, wan matakid di. Makitak mo ti kinaragsak mo, iba. Kaslawan nga pulos ti problema mi ti biyag. Wan gaputan na kasingsingpet ti anak ko. Awan apulos ti problema ken ko ana. Isa may mayatan ti kastoy. Tawan ti sabali apang panunutak. Tila ang anak ko. Kat, nagkita dan nga agama. Wan friend, nagkita dan. Ngam nagsubliman nan ija Amerika ti amana. Kadwana ti pamilyana. Nagrigatin na yati kastoy. Nasakit una yun ti tiyang kaw. Kunti bukot kun sikit kaw. Marigata na kamag na. Ngam ikat-ikatak. Tamakipilak di ta. Tagpatik apak. Ay, ano sa kong tagpila dito eh. Awang mo pagbayad ko iti private na doktor. Ay na. O sige anak ko, agyaman na ka, mapanakon. Ha? Aguray nga. Ni Iva day jay Adda nurse akin na sarita na. Kit anak ko, kunana. Adda ita. Lumabasin nito yung ko. Iva? Ne, si kamat kayan dayta. Kumusta? Umayak ko mga rog agpa-check up dito eh. Ha? Ne, apay? Anyat sakit mo? Maulawak. Agsip ngiti pa nagkita. Iba? Ha? Ay sus, ala, umay ka. Itugaw mo pa ilaang dito eh. Ayabak ti nurse nga anak ko. Agyaman na Eva. Nakasingsingput kayo nang isikaso kanya. Nang rona tiners nga anak mau. Awan na nyaman na. Kan pagrabangan ta anak ko ti mga sikaso kadagiti pasyente da. Mababai na ka. Ha? Sika nga inuyaw ko iday. Sika magagayam ti makatulong kanya. Eva, pakawanan na kuma. Ay na, di mon panunutan dayta. Nalipata kun. Isa mabalin ka di. Di mon ipalagip. Makasangit lang amin namang lagay. Mababay na kuna yung king ka, Eva. Kastamot din iti anak mau. Ay na, baybay amon tinapalabas kunakmat. Pakawanan na kuma. Gapoy iti panagumumsik ka na kayo iti kalamais. Pagbabawi akong dagiday. Nunay tibkol, tipada matao, di mo katawaan. Tamangan no isuntugayam, ti makatulong ken ka, apaman a makabangon. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Anya kay matan? Nagwara kay man nandito kusinan, tatang? Walisak to, madamdama. Agkay waratin na po dito datar kan lamisaan. Saysayangan yung tinapoy. Naibatak nga 20 platok itay naganak balasang. Ay na, makapasuron kayo. Saysayangan yung tinapoy. Mangirarit kayo lang arudan. Kastapay taramidan nyo.
Ay, suray. Rima. Jaking gagara. Ala! Dalusan nyo da kita! Kutunan tayo tumanan! Wan. Dalos akong Rima. Tatang, anyaman di imbaga ti asawa ko. Imbal lang yung kano, tinapoy kan sidan. Kan impatog yung kano di bagas. Ay na. Saan apon no dahita, Brindo? Jak imbal lang ti bagas. Kan jak ing gagara. Ay di kayo nagrason pa'y. Kapabay interaramidin nyo. Nirima nga asawak tagsapsapol iti kanan tayo dito'y balay. Iso akitaan nyo matbasit ater aramidin nyo. Takababay ni ti asawak. Anak ko. Awan lang aro din tararamidin nyo dito'y balay. Kasta kayo pa'y. Naibatakla ang ti plato. Jak mutin gagara ti panakaibal lang. Di kayo nagrason pa'y. Ay na, kaya't yun sa mananti makaraman kanya ka. Ala, yung kay agdalo si di kusina. Takababay ni ti asawak. Mabanbanog nga agapoy ti trabaho na. Sa kastapay ti masangputan na dito'y balay. Ala, yung kay agdalusan, tatang. Wal, anak ko. Jack maanusan ng tamang Brendo. Sapay nagangdod. Ibagang mamatagdigos. Kanayon kumot nga ibagaday ta, bakit? Malamin ka no. Jack maanusan na nakabalay ti amam. Anya nga rugtaramidin tangay. Syakla ka na yun ang tagdisdesisyon. Agpanunot ka mo tayo ti rumbang nga maaramid. Ay, awan mo't nga ti sa bali akamangan na. No di siya nga anak na, bakit? Agpaaramid tayo ti kalkalapaw. Taiso ti pagnadan na. Anya? Kalkalapaw laang mat. Basit ti magastos iti dayta. Sige. Sikat ti makam mo, Rima. Akin kalapaw dito, Rima. Da kayo. Nasaysaya at numailasin kayo. Tapno maaramid yu ti kay kayat yu. Inyaramidan da kayo iti bukod yu abalay. Pay nga duduwa matlat diding na. Di kayo man nagreklamo. Didingan tayo ton iti sakaw. Kan uray saan tayon nga ikan iti datar na. Talaan tayo ton tayo kamayo. Ti importante, ada kamayo. Sige garod, balasang ka. Adamat ang dali ka na paglutuan nyo ditoy. Dito ti puspuruyaw. Agyaman nak, Rima. Mangala kayon ton iti bagas yu iti balay. Mangala kayo ton iti 5 kilo. Umdas mat siguron day ta nga abastuyo iti 2 alawas. Wen no makabulan no isong. Rima, agtarakan kay sakit di iti baboy Ha? Ne, saan, Lore? Anya nga ro di naramid yu akasla kulungan ti baboy ngay. Akwa. Sana kulungan ti baboy day jay. Pag naudan ni katugangak. Anya? Ne, apay ilasin yun ni tatalitaw. Akwa, iso nga min tagpilit alumasin. Kan, agkabaw nga minan. Kan, agkabil, no sumro ti kabaw na. Anya? Di mi kumakayat alumasin ang magpilit mo't. Nulapdan mi, kumabil. Kasta aya? Kan, pasiminto mi kumati pinaaramid mi akal kalapaw na ngam di namat kayat. Kan sako ti kayat na pagdiding mi. Iso asako ti diding ti kagudwa ti kalkalapaw na. Anya? Nagsweldo kan, Rima, bakit? Wen, adto ti kwarta. Ingka makichendan. Anusam ti makichenda at trabahom dayta. Tawan mo nga rod panggadam. Wen bakit? Mababay na nga rod kin ka. Tasyak mo't alalakin ti para balay. Okay lang kanyak. Adamot trabaho. Kan tinapatag, awan bisyong. Wen bakit? Kan wan gayam. Ay, awan pailat maitad ta nga abasto ni tatang atan Ado pa'y ti binayadak. Ado ti utang ko. Wen bakit? Adapay mo't la siguro bagas na. Igatangam ton iti asin, tay so pailat si daan na. Ne, agas asok mo ti takalkalapaw ni tatalito. Aglot-luto siguro. Mapanak man dita.
Uray tsak umasidag. Ta ang mga nadangran na. Siri paklaan ti aramiden na. Nagkasukbit na ito'y akayaw. Labasan samad. Ne, agsasaong agmaymay sa. Pudnon samot ti kuna ni Rima. Agkabawon ni Tata Lito. Tata Lito! Tata! Asino dahi ka? Ni Lori, Tata! Ni Lori akarubayo. Dumanon ka. Ni, nasingput mo't. Mapanak iti ayan na. Sumrek kalatan. Tawan metlat ari daw to kalkalapaw ko. Balasan ka. Wan nga rod, nakatiwangwang mo't to kalkalapaw yo. Saan abalin? Tapno pris ko. Anyat lutlutwan nyo. Agi papaporekak man iti danaw. Tagkapiak. Adain kirog ko abagas. Iso ti kapiak. Kat nangan kayon. Ay, sa anak amang mangan iti agsapa. Nual daw la mga anak. Kat into narabi agkapiak tulaeng manen a. Anya? Ni, apay adi kay mangan iti agsapa kan rabi Wan, tapno makainutak. Basi din tay bagas ko balasang ka. Mabiit laang tata ha. Inak mangala iti makan dita balay. Ay so, saanan? Kababain balasang ka. Basta urayan dak, ta inak mangala iti kaninyo. Pasensya ka na, balasang ko. Mabisinak at talaga. Alamangan kayo laang tata. Inton bigat, yagan kayo manan iti kanan nyo. Ay na, agyaman na, balasang ko. Naimbag ka pa'y. Taoray saan ka akap-kapin ano. Naasi ka kanyak. Amunak akaasyan. Agkakaaruba tayo. Isu amasapula at tulungan kayo, tata. Ay, saan mo't gayam apud nung agkabaw kayo. Pat yamot pagbaga ti tao. Napingsapay ti memoryak. Kanday ta ipagpagada nga agdangranak iti padak a tao. Saan apod no tayo ta? Wen, tata, napanaknak akong. Ay, balasang ko. At da ibagak. Ngamdi mo ibagbaga kada brindo ken Rima Taamangan nusungatan dak. Saan? Apay ko mga ibagak ngay? Ay, kinapudno na. Pinapanaw dak. Di dak kayat akabalay. Tanaang dudak ka na ho. Anya? Una yun? Awang asida kada kayon? Kay kayat ko. Tapno saan da ko nabugbugkawan. Wan nga rod. Pasaray mga ko abugbugkawan da kayo dagijay nga agasawa. Ay, kinapudno na. Manipod adaak ditoy. Nauli makan ti panunot ko. Nga oray awan makmakan ko. San abalay nga agbisinak. Basta awan mang bugbog kaw kanyak. Naragsaka ko, balasang ko. Ala, bayan nyo. Taaramidak amin akabaulak. Tapno makatulong kada kayo. Ado ti mabalin ko nga asidgan amang tulong kada kayo, Tata Lito. Ay, agyaman ak balasang ko. Kababain. Kita eman kidi no adaan mo nga gat-gatang iti daga. Ha? Ado tata. Ay pamtuman nga rod ditoy. Sekreto talaang daytoy way. Di mo ibagbaga iti sa balay. Brendo,
Apa ang nagado ti tao di takalkalapaw ni tatang? Andan samot da ka sa napasamak kinkwanan. Awan, sa nga ili na dagijay. Kunamon ni Lore adagitay tao amang tulong kinkwana dagijay. Tulong? Wen, am mo kanon ni Lore dagita tattaw. Adda ka no mabalinda itibiyag. Agpakalaing mo't day dya akaruba. Di na pa ipakadamot kadata. May amlatan. Tinapatag at damang tad ititulong ka ni tatang. Wan ang manyalat sa wan dagiti taon ngay. Ibagada abinaybayan ta dya amam. Bakit? Ay na, makapasuron na talaga day dya alure. Agpakalaing. Sungatuksan. Ay na, baybay amon. Di kan makiapa. Bakit? Tatang, asino dagi sa nga ilayo itay? Am-am mo kanon ni Lori dagi jay. Imay danang tad ititulong. Ni, at dama na pinta sa kabinet yun. Intada dagita. At dapay paglutuan yun. Wan, kan kalkaldiraw. Agore kayo. At dapay napuskul akutson nyo. Tay original akutson day taang. Tsak mo basta inawat kulatan At dapay dua ka ban abagasyon tatang. Wan, intada amin day ta. Di yun samot mausar to'y kabinet yo. Basit mo ti kawas yo. Ala akong day to'y gatangag no isaw. Sige, ala umlatan, Rima. So kataktoy kutson nyo tatang. Kaya't yaw? Adatay single akutson na jabalay. Nalawa una ito kutson nyo. Si kalata anak ko. Total, sa anak ana erwa magida itinalunang. Alaan mi nga rudan tatang. Ang mga nukit-kitan ti marabutit ti bagasyo. Isong alaan min ti may sakaban. Tane, awan bagas min. Sige laeng. Alain nyo lata. Mangipati kayla iti iluto. Ayusin kanya. Awan gayang bagasan bakit? Ay, awang kwartak. Ada binayadak ng utang ko. Ingkapay la dumawat ka ni tatang ta sigurado nga adumanan ti intad da tulong kang kwana. Sige nga Rod. Mapanak ka ni tatang. Ay, kita am tuman no da intad da pang kusina ta mga alaka. Tane, awan pa kitchen data. Awan na bata kwartak. Wan, bakit? Ne, ayan dagiti abas tuyo nga tata. Kwa, dinawat ni Brindo. Dona, balasang ko. Anya, apay nga ngayon padawat yu amin. Nalabas mo't dayjay nga anak yo. Nagdakkelan akarni ngam saan nga agtrabaho. Bye-bye amo, Dona. Kat, tay kwartayo ngay. Idulin nyo taamangan numapukaw. Ay, saan? Nakadulin balasang ko. Adan paggatang ko, iti agas ko. Brendo, apay nga yakas jay. Napimpintas samot ng balay ni tatang ngam ti balay ta. Bak nang ngamin tay mang tultulong kinkwana. Negosyante ka na. Anya? Nagswerte mo't ni tatang? Adda kumamot mang tulong ka data? Sana balay. Tano pumintas ti balay ni tatang. Datan tumot la ti mang tawid iti dayay. Inton matay. Aywan, anya. Ay, wang gayam. Kaano ngay nga si kaswam ti titulo ti dagatay Asikaswam pay laeng. Kit addamot titulunan. Wen ngamnagan pay lang ni tatang taday jay. Kit man ano kumangay. Asikaswin tanto Pay masango ita. Busy akpay ngagwalwalis dito'y balay. Yan sana balay. Tadamot kadata tititulo. Tatang. Napintasan to'y balay Wan. Pinapintas dan anak ko. Tatang. Dakkelakit di tinagastos ditoy. Nagdakkel ti balayaw. Ay, wan. Dakkel. Nay, ano man ti abas tuyo abagas tatang. Alakon na gito di umot lamay bibaws. Kandi yun samot ususaran ti LPG
Kayo mo ti paglulutuan nyo. Reserva ka. Tano, jak makakayaw. Usarag day ta. Buludan mi pailaan. Isublimin to. Ay, wang gayam. Apay, di da kayo inik ka ni ti kwartayo. Ay, saan? Apay nga eh. Di mawat kayo kuma. Ay, wain. Inton matay kayaw. Da kaming taon, tagnawid dito'y balayaw. Tatalito, umayak man. Apay ang nakalukat tiri daw yo. Ni, nakaturog magayam iti sofana. Tata, umayak man. Ha, aguray ka. Saan samot ng agang angas ni Tatalito? Tatalito! Tata! Kukwamin kinirima to'y balay ni Tatang. Umakar kami nito eh. Brendo, Ha? kita am daytoy. Basa am daytoy ang surat ni Tatang. Ha? Surat nga? Surat na kadataa. Nakitak iti pandagtipungan na. Nan? Basag man? Daytoy. Dear Brindo, ken Rima. Ladingita, nulinipas ko nga inala, tititulo ti daga. Nangipanan na eh. Ituloy mo basaan Ay, uwan ba kahit? Ladingita nga ibaga, ngam inla ko kung ti daga. Tapno at aramata, igatang ko, iti agas ko, tabareng manayunan pa, iti panagbiag ko. Ha? Kanto'y balaya nagnaedak. Saan ko ako kukwa, tinakagatang, pinatarimaan na. Tapno pumintas, ti pagnaedak. Ngam isuda, ti akin kukwa dito. Ha? Maday direk na amang dad iti sanikwak iti kas kada kayaw agam raw. Kun awan respeto na kanya nga amayaw. Isu pumanaw kayo. Saan nyo ako kuwak na ito'y alotay? Do'y amayaw ngayong kuskus pilyaw. Dito. Saan na po no da ito eh? Kasanutaytan ngay Brendo. Apay ngay akas di tinaramid ni Tatang. Pag naudanta ngayon. Awan na saya at nga itden tidakas nga aramid. No man naging bubukod ka, bukudam tumot tirikat, intun madusa ka. Ngam na dapay gundaway mo nga agbaliw, aramidam. Tati Diyos, si uuray latakan ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao, insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ket ita, sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agyaman nak, tay mawag kamot langan. Lidya anak ko. Amum ka day, nga awanan ti gatang ko iti kanag. Nakakaasi ako, dito'y balay. Ni, apay ako nayo nakakaasi kayo. Kanayo nakmat nga gipatulod iti kwartayo. Naibusay, anak ko. Amumutan dito'y pagilyan tayaw. Nagngin at magatang. Tatang. Naibusay, niya naudi nga impatulod mo kanyak, anak ko. Awan pa yun, igatang ko iti bagas ko.
Nakautang akpayan kadagiti kaaruba. Ala, di kay matanagan. Apaman ang makasweldo ak dito abroad. Pauitan kayo iti kwartayo. Ay na, agyaman anak kaw. Urayek nga ruda, hindi patulog mo akwartak. Tatang, adda kayo man nandito'y pagsusugalan? Agsugal na tantiam mo yung araramidan? Ay, di nakman pakibiyangan, Carlo. Malasim man ang tiyal daw ko. Imbes ko mamangabaka kita. Gusto ko man day tatang. Nakakaasim at ikabsat kong agtrabaho di abroad. Isugsugal mo lang ti papawid na. Anya? Tatang, agbalbaliw kan. Igatang mo lang ang tikanam day ta kwarta. Kasano numaabak ka? Awan man ang tigatang mo itikanam. Visit ki di tikastaw. Humanaw kan, Carlo. Di mo pakibiyangan tararamidag. Panaw! Manong Carlo, apay ngay mawag ka. Adda ka di ibagam? Napatag ti bagaking ka, Lydia ating ko. Oh, anya na ita? May papan kini tatang. Nasken amamwam na niya tiraramidan na dito'y lugar tayo. Ah? Namwa ka pinauitam ti kwarta ni tatang. Iso ang nakitak man na ni G pagsusugalan. Anya? Agsugsugal ni tatang? Wanating ko. Talaang ngay bagaking ka daytoy. Kaputa masya na kung king kang agtabtrabaho di abroad. Ngum say sayangan lang ni tatang ti kwarta apagbanbanugam. Sigurado ka iti daytang ibagbagam, ano? Wanating ko. Kanayo na mapan agsugal ni tatang. Anawag, ngumong tanak may. Ala, kasaritak to ni tatang maipapan iti dayta. Saan apod no dayta nga ibagbaga ni manong mo, Carlo, anak ko? Anya? Agulolpod lang ni manong mo, Carlo. Apay ko mga agsugalak. Dakes dayta nga aramid. Agungit niya po, Diyos. Apay nga rin nga ibagbaga ni Manong Carlo akanayon kayo isi pagsusugalan. Siguro, nakita nak ngagbuy-buya laeng kadagiti agsusugal. Sanak ngagsugsugal, anak ko. Anya? Saan mo't siguro adakes no mapanak lagbuya? Maikenak ngamin nito'y balay. Iso mapanak mo't makikaaruban o maminsan. Tatang. Amin nga ibagakin ka ni manong mo, Carlo. Di mo patpatyan. Ulbaw dadya kabsat mo. Kaya't nala siguro ti dumawat mo't iti kwartam Tapno ta igatang na iti kananda pamilya. Day tati amok. Tatang. Uwan gaya manak ko. At danas ko na mapan ko gatangay. Anya ti gatangan nyo? Napanak nagpa-check up iti doktor. Una na nga da high blood ko. Iso masapol ko ti agas para iti high blood. Anya? Wan, Lydia. Ay na. Matayak no sa anak nga agtumar iti agas ko. Di na kon masangkutan na si bibiyag dito'y balay. No diyak magatang di agas. O sige, inton bigat matlaan. Pauitan kayo iti kwartayo. Naynayunam ti ipauit mo Tagumatangag pa iti baro at sinilas ko, anak ko. Abalayan, nagadumat at tao dito'y balay mau. Way, nabalayan. Sa nga ilik amin dagita. Anya? Nay, anya nga iti aramiden di taunag ti balay mo, abalayan. Kwa, agsugsugal kami, abalayan. Anya? Way, nabalayan. Ngam, pangaasim Tadi mo ibagbaga ken ni Carlo nga anak ka. Agsugsugal kami dito'y balay. Ay na, abalayan. Nasursurom gaya man ti agsugal. Saan ka matasigo da kasta? Awan nga minter aramide, kabalayan. Amumot ngagmay saak laeng dito'y balay. Iso masapul kumut ti liwliwa Iso di mulatan ni kaskasaw ti makitkitam ita. Masda awak lang amin tanagado at tao ti adda ija balay ni tatang mau. Agsusugal da magayam. Una yun ni tatang. Ijay pa yun unag ti balay ti pagsusugalan da. Kat, amo ka din da ito ni Lydia akabsat mo, Carlo. Imbaga ko na anang. Kaslasan apat yun ni Lydia ti bagbaga.
Rumrumwar pa yun asak ti agul. Rumrumwar pa yun asak ti ulbon. Kasta ka di? Muna nang. Pinagbagak pa yun ni tatang ngay sardang ng ti agsugal. Sayang lang ti kwartana. Una, sayang nga talaga no maabakla ang di kwartana. Imbis nga igatang nalaang iti masapsapol na. Tinasayaat, awagak man ng tikabsat ko. Makaamuditan no dinak pa tiyan. Tinapatag, maamuan na ti aramidon tinaganak me. Manong Carlo, agsakit ni tatang. Iso di na maaramid ti agsugal. Anya, masakit ko nam ni tatang ading ko. Wan, nang tadak nga ron iti igatang na iti agas na. Ay so, saan ngagsakit ni tatang ading ko? Manong, di mo dadaulan ni tatang. Saan na maaramid ni tatang tagsugal kan agulbod? Amata dayjay. Nay, tatang, kunak man numasakit ka, apay nga daimot mo nga arang. Asinaw, tinangibagakin ka nga adda sakit ka, Carlo. Nilidya kabsad ko, adda ka no sakit mong high blood, tatang. Ha? Wine ngagpaisaw. Naibagak dayta ni Lydia nga da sakit ko nga high blood. Anya? Mayatan ti bagay. Awanan ti high blood ka. So mabalinak man nga uminom iti arak. Tatang, madlaw nga gululbud ka. Ang mga no yung pamparbar mo lang kinilidya masakit ka tapno pauitan na kay ti kwarta apag sugal mo. At dayta ka manin ako nakarlaw. Di mo man pakibiyangan ti diskartek. Naglaing ka nga gipulong kinilidya. Tatang, masyanak laang iti kabsat ko ngagtrabaho di abroad. Saan analakatibiyag iti abroad? Carlo, sumardeng kan. Kontrabida kay tibiyag ko. Ay na, Carlo, nalabasa kitay ni tatang mo anabarbartag. Wala nang, amukon da ita, gaputan nagsarita kami itay sakbay ngagbartag. Anya? Binagbaga ako ni tatang nanang. Ngam, ay na, natangken lata ti ulo na. Maaramid na pa yun ti agulbon. Ha? Nagpambar nga da sakit ng high blood kini Lydia kabsat ko. Isumat ang nagpawit adagos iti kwarta ni Lydia. Gayam, inggatang laang ni tatang iti arak. Nalabi tapapainuman na pa yan dagiti babarkada na. Aramiden na ti amin tapno makadawat lang iti kwarta ka ni Lydia. Un nga rod nanang. Mabainak tupay ngagkid daw iti kwarta iti kabsat ko. Gaputa amok nga daan mutan iti pamilya dito'y Pilipinas. Carlo. Siyempre, agpawit mo't ni Lydia para iti pamilya na a pinanawa na dito'y lugar tayo. Iso masyanak king kuana, nanang. Kat, kumusta mat gayam dagiti kakaanak nga anak ni Lydia? Masaya at damot, nanang. Kinapudno na, naggapo ako ni Jibalayda. Nang tudak iti natang asidaanda. Kasta ka day. Un, nanang, dadakalan dagiti anak ni Lydia. Amudan ti araramidan da. Iningay bayaw mau. Sa dino ti ayan na ita. Napan nagtrabaho di construction, nanay. Nalaing mat Amazon ni bayaw inggaw. Aya? Nilaang matatang ti pagparparikutan ni Lydia kabsat ko. Kanayo na pauitan iti kwarta. Nga masaysayang laang gapo iti panagsugsugal ni tatang. Tatang, sino di lalaki ang naggapo dito'y balayo? Tala nga makitak da di Awan day jay anak ka. Anya nga awan, tatang. Langa na ti makapungpungton. Apay ka de. Ay, umayag sing-singir. Aping umayag singir, tatang. Adda ka di utang nyo iti day di lalaki? Adda, Carlo. Kasano kayo nakautang kingkuan na, tatang? Kanayon na kayo mat apauitan ni Lydia iti kwartayo? Utang ko iti sugal, Carlo. Di naudi nga impawit ni Lydia a kwartak. May salaang nga oras anay gamak. Anya? Ay, nagmalasak ka nagsugal di na minsan nga aldaw. Nagsasaron mo ti abak ka. Sana balay, tabumawi ak ngagsugal. Baring mangabak ako nintong sumarunaw. Tatang, unay kamata. Di ka matan agsarsardeng agsugsuga. Nakautang ka pa yan. Carlo, di nakman isuro iti kayat ko nga ramidain.
Makibiyang ka manin ako na. Ni, bumawi man ti adda iti panunot yo. Kaya't mo asawan, dumawat ka manan kini Lydia iti pagsugal mo. Carlo, sumarden kan. Tatang, ijamon ti agsugal. Kitab di lalaki ang naggapu dito'y balayo. Langana ti makapungpungtot. Kat no saan nyo ang mabayadan di utang yo. Ay na, amanga no sabali pa iti aramiden na. Ay, sa anak ang mabuteng. No nyaman ti aramiden na kanya, Carlo. Anya? Agbayad ak mitlaan kinkwana. Apaman na makabawi ak iti sugal. Ay na, talon nga aldaw ang masakitak anak ko. Anya? Wain, Lydia. Ay, nakapsutak. Jak pa yun rumrumwar. O sige, ipagak ka nila kay ko taong may ditabalayo, tatang. Ha? Ay, saanan? Di mon ayaban nila kay mo. Masingala ang ti trabaho na. Agga po pa iti kabangibang abariyaw. Tatang, awan ti katwayo ditabalayo. Mga nadadaka sa mapasamak ka na kayo. Ay, awan, anak ko. Kasapulak laang ti paggatang ko iti agas, ken kanag. Tapno darasak nga agimbag. Anya? Agpawit ka man kidi iti kwarta kanak ko. Hawanan ti kanak dito'y balay. Sa anak pa'y mata nagsweldo. Dua pa'y alawas ti urayag tap nagsweldo tatang. Mangirimedyo ka ditan ti ipawit mo akwartak Mabalin mo ti umutang kadag iti padam a Pilipino dita abroad. Tapno da itad mo kanyak akwarta, anak ko. Masyan ka kanyak, Lydia. Awan ti igatang ko iti kanak ditoy. Di ka di Lydia, dyan nakasaritam iti cellphone mo, Carlo. Wala nang. Sakpay la kano timangtad iti kanan ni tatang. Kaputa saan pa'y ang makapawi. Kasta ka day? Wala nang. Mapanak bit iji balay ni tatang. Ikakiti kanan na. Kaasim at ngagmayamay sa iji balay na. Aguyok kan nabarak kunan ni Lydia. Ala, mapan ka nga rudan. Siya kunti makaamu amang bantay kadag iti anak yaw. Agyamanak nanang. Agyamanak nanang. Nasaya at kayo na kay kamanga. Kumusta nga ta ni tatang? Agsaksakid ka no kunan ni Lydia. Isuwa siya akong timangtad ito kanan na. Aginom tayo laing. Sakti pa ka mo. Ha? Boses mo't ni tatang day jay. Ha? Agin inumdamot ni tasirok ti kayo. Kunak man nagsakit ni tatang. Damot di tang agbarbarta. Ay na, ulbud at talaga ni tatang. Ha? Amo ko ti aramidak tap numamati kanyak ni Lydia. Asabali ti aramidan ni tatang. Limod nga alak iday ti video. Kalpasan na, i-forward ko kini Lydia. Well, kastalangan ti aramidak. Amin nga aramidan ni tatang. Alak iti video kan ladawan. Simbangpit kamot gaya man, Lydia, anak ko. Uwan tatang. Jak impakpakam mo nga agawid ak gaya man iti mabiit. Iso asaan ako na nagpawit iti kwarta. Tatang, nagrigrigat ak iti abroad para iti pamilyak. Kan kastamutan kan ka. Anya tinararamid mo? Sinayang mo laang di kwarta nga impawit ko. Imbes ko maakukwala ang ti pamilyak day di akwarta. Lydia, pakawanan na, anak ko. Jakpat-pat siyan idin ni Manong Carlo. Ngamga po itiladawan kan video ngayon forward na kanyak. Mamati akon. Anak ko. Naurnong pa yan ti utang yo. Saan kayo na matulungan dita? Makaammo kayo nga agbayad kadag iti utang yo iti sugal. Yeah. Mapakawan kayo. Gaputada kayo ti amak. Ngam di kay matulungan. Gaputa na po kawan ti panagtalag ko kada kayo. No agdarum di tao na kautangan nyo. Makaammo kayon.